Poštovani gledatelji, Max Sport televizije, dobro vam večer, lijepi pozdrav s Osječke Opus arene pred početak posljednje utakmice 7. kola Supersport HNL-a između domaćeg Osijeka i gostiju Zagreba, nogometaša Dinama. Na vratima Malenica, u obrani Gedes, Mkrčan, Bralić i Gržan. U vezi Nejašmić, Brlek i Caktaš, krila Lovrić i Bukvić, te u špici Ramon Mjerez. Glavni sudac večerašnje utakmice Mario Zebec, pomažu Luka Pajić i Sanja Rođak-Karšić. Četvrti sudac je Jakov Titlić, u VAR sobi Hrvoje Radić i Ivan Bebek. Na vratima je Nevistić, obrana Ristovski, Perić, šutalo Mihajličenko, u vezi kreće Ljubičić zajedno sa Mišićem i Bulatom, krila Špikić-Baturina, te u vrhu napada kapetan Dinama Bruno Petković sa devetkom na leđima. Bulat za Špikića, Špikić sada ima nešto prostora ispred sebe i može krenuti okomito prema vratima Malenice. Ostavljena lopta, pa ubačaj prema Petkoviću, Petković isprve za Špikića, Špikić od bloka, vratnica. 5. minuta, uspio je nekako iščupati Marko Malenica ovu vrlo tešku loptu koja se odbila od bloka i na kraju završila na okviru gola. Baturina, pa Mihajličenko, zagradio se Petković. Petković se okrenuo, pa majstorski podvalio za Ljubičića. Ljubičić skroz na drugu vratnicu, dolazak Ristovskog. Odlazi to pokraj gola. Evo jedne pogreške prilike za Mjerez! 7. minuta, Ramon Mjerez vodi Osijek 1:0. Špikić okrenuo Gedesa, pa dao za Petkovića, Špikić u mat poziciji, Špikić brani Malenica. 17. minuta, drugi pokušaj Špikića na dvoboju. Mjerez zadržao Perić, Mjerez ipak stigao do lopte pa dao za Bukvića, Bukvić u kaznenom prostoru, povratna lopta na drugu stranu, velika prilika za Lovrića, nema gola. 19. minuta, 100% prilika za Kristijana Lovrića, ali Lovrić nije uspio pogoditi okvir gola. Nejašmić spustio za Caktaša, oklicnuo se Mišić. Bukvić ima dosta prostora na desnoj strani, Bukviću ipak ništa od udarca, pa Mjerez dosta mlako i po sredini gola. Mkrčan na protivničku polovicu, samo do šutala, pa Ristovski se žali na prekršaj. Zebec pustio igru, Lovrić ostavio za Bukvića, Bukvić za Lovrića, Lovrić preko gola. Valja zapisati i 25. minutu. Lovrić je stigao do ruba kaznenog prostora, dao za Caktaša, Caktaš nije uspio pogoditi loptu na željeni način. I evo, pljesak i od svih u pres loži. Fantastičan fair play potez Marka Bulata. Kapa dolje, majstore, tako se to radi. Na kraju Bulat iznad gola.
Skok Mjereza pa ruka Lovrića. Ništa nije suđeno. A nije suđen niti prekršaj nad Lovrićem. Petković vreba kakvu pogrešku, završio Petković na travnjaku. Emreli u mega prilici. Pa udarac Bulata iznad gola. Što se sve izdogađalo u posljednjim sekundama prvog dijela. Evo lijepe prilike odmah za Bukvića na startu drugog dijela. Bukvić, gol! Gol, gol, gol! Gdje je ovo prošlo? 2:0 vodi Osijek. Odlična lopta Mjereza za Bukvića. A gdje je Bukvić zavukao ovu loptu između Nevistića i vratnice i od vratnice u gol. Petković, zalet, Petković, brani Malenica. 63. minuta. Ljubičić pa Emreli daje za Bulata. Emreli i dalje kod lopte prema Petkoviću. Petković u prilici za udarac. Petković solo prodor. Brani Malenica. 64. minuta. Nova velika obrana Malenice. Moharami, dobra lopta prema Emreliju, dolazak Emrelija i gol! Vraća se Dinamo. Vraća se Dinamo nebeskim letom Mahira Emrelija. Nejašmić za usamljenog Mjereza. Mjerez, udarac pokraj gola. Baturina prolazi po lijevoj strani. Baturina ima Nejašmića ispred sebe pa vraća za Ljubičića. Ljubičić ide na ubačaj. Ovdje je Nejašmić igrao rukom. Zebec nije ništa sudio. Dinamova klupa naravno uvjerena da je unutar 16 metara. Osijekova se brani šutnjom. A što će dosuditi Zebec? Dosta teška situacija. Izrazito teška situacija za procjenu, ali Zebec pokazuje na bijelu točku. Kazneni udarac za Dinamo. Zalet Petkovića, Petković, Panenka, 2:2. Poseban je to igrač. Bruno Petković za 2:2. Dinamo se vratio u drugom dijelu i izjednačio rezultat. Dugo gleda kome baciti, odlučio se za Pušića, stiže Nejašmić. Evo sada prilike za Mjereza, 88. minuta. Nije to dobro stisnuo Ramon Mjerez. Baturina prema Periću. Nije Mkrčan uspio očistiti iz prve, jest iz druge, ali samo kratko. Perić ostao ležati u 16 metara, Mišić. Trambajev gradi, stiže Malenica. Sada će i Malenica leći. Dva ozlijeđena igrača u ovim trenucima.
Zebec pokazuje na kazani udarac za Dinamo. Petković, gol! 3:2 za Dinamo i to je vjerojatno konačan rezultat ovog dvoboja. Drugi puta večeras bijele točke, četvrti puta u sezoni ukupno u HNL-u. Ali sada je Zebec pokazao kraj utakmice na Opus Areni. Na kraju Osijek 2, Dinamo 3, ako je Osijek vodio 2:0 do 70. minute i pogotka Mahira Emrelija. Nismo se predali u jednom trenutku. Mislim da smo dobro ušli u utakmicu, da smo imali dvije dobre šanse i naravno dogodi se greška Boška gdje smo ga bodrili svi, nismo dali da potone, znamo da se vraća. I onda smo malo na 10 minuta da je Osijek onako, da nam je visio više drugi gol u zraku nego što smo mi mogli izjednačiti. Konsolidirali smo se, onda smo do kraja prvog poluvremena uzeli posjed, samo smo previše trpali u sredinu pa smo bili otvoreni za tranziciju, za kontru i tu smo se ajde obranili. Imali preko Emrelija jednu dobru priliku je Malenca obranio i na poluvremenu se dogovorili. Morali smo rano mijenjati, tu smo potrošili 2 navrata, Mihalčenka i Ristovskog i da smo poluvremenu išli namjerno sa Menalom, odmah smo znali da će naš Špikić da će ostati bez energije jer je 3 dana igrao i poslije smo išli, riskirali smo maksimalno. Emreli zabio, 2 11-terca, ima VAR i vjerovatno su ljudi vidjeli da su bili 11-terci i čestitam i Petku, nije lako pucati 2 11-terca i ovo je na kraju za nas stvarno infarktna završica, ali mislim da smo cijelo vrijeme tražili iznenađujući gol i da smo na kraju zaslužili ovu pobjedu. Pa nažalost, evo, vidjela je cijela Hrvatska, dobivam poruke, ljudi me zovu da je ovo sramota za hrvatski nogomet. Došli su ljudi izvana, moji prijatelji, ne mogu vjerovati da je ovako nedorastao sudac, da sudi jedan derbi kao što je Osijek Dinamo, sudac koji je godinu dana izbivao sa terena i da dobije ovakav jedan derbi, jedan težak. Izgubio je kontrolu nad utakmicom od početka, sjekao je, znači gdje god je mogao. Rekao sam na poluvremenu 4. sucu da se probaju konsolidirati i da proba preuzeti kontrolu nad utakmicom. To je najgore za suca kad izgubiš kontrolu nad utakmicom. Nažalost, evo, svirao je ta 2 penala i vidjela je cijela Hrvatska, ne znam, nemam komentara, nemam riječi.